دم باش تماشاوان نجام وگو تیزانین دنها دارو شرط نوین به گشتی د پیواژو هن گوهرتن لزگیندا درباز به تایبتی لپشتی وکو د بیجنه بهار عربی او لداوی سال 2011 کو تیزانین ل تونس خو نشاندان که هات انجام دان دیو دا او خو نشاندان بو سرحالدان جماهیر تونس او د انجام د صلات ل و د ورات گوهرتنو پشتینگی گلک ولاتن عربی وگرد دنها جدا سوریا د پشیوان ولاتانه گو روشاوی برف گوهرتنن بنگهین دچه او کرجی وکو نتوی که زیندی او بش خوراوتری نتا د روشالاتاناوین دا بگومان کم تا زور اول نوان گوهرتناجیک لسر روشا کردان لسر چارنویس کردان لسر مافین کردان جی باندور یخوایه گلو حیانها جواکا نفدولتی لهمبر کردان خودی چه ستاتویا خودی چه بریاره خودی چه حلویسته او کرد نافخواده و گوته گوتن گلی جاران کرد دناوا تفگیره کردان دا یک بون نبویه عامل سرکی یکو وکو دیروکناس چاودرین روشا کردان دیروکا کردان دادن خویا کرن کرد سبب سرکی بویه که نگهش که چه آرمان جن خوید بنگین دنها جدا گلک جاران دا خویانی جدا جبال سرکردین کردان و لهر چار پارچین کردستان دهیتا دان دنها دا لروشاوه کردستان خباته که دمشه اف خباته دو آلیان دمشه د آلیه که دا جواتا نشتیمانیا کردین سوریه هیا د آلیه که دنجی دا جواتا گل هیا پیده هیا و گلک لاین دنجی هنه لورجی گل جارا تناقضات هنه گلک جارا ریدوانین برو واجیانه لباکور کردستانی جی بگومان خباته که سیویل باش دمشه سرارای بردامی اپراسیون سیاسی ین بناو دوزاکجه که ها 7000 کرد ج زانا و سیاست مدار روزنامه‌گر ج نونرین کردان شاردارین کردان ناو زندانین ترکیه دانه هر واحد نهاجی دا ته گوتن کوی AKP استراتیجی کنو جبو چاواتیا چاره سر کرنا پرزگیری کا کردان ل باکوره کردستانی بمشینه کوجوی و PKK او امرالی او قندیل کجکه ل دروی و پیواژی بهشتن هر وها بشرط که جدی بجه کو بده پی به مخاطب گیره اگر پیوندین خو به یک جاری دیگل پکه و کجکه خود بکه هر وقت گوتن جی کوی دناوا و پیواژی دا رولک باش به پارتیا دموکرات کردستان بارزانی بیتدان تچاوره کنیج دوان روجاندا پشتی پیکنینا کابینه حکومت نیچیوان بارزانی لسر دا خازک فرمی یا رجب طیب اردوغان سرک وزیر ترکیه سردان ترکیه بکه بگشتی اف روشادن هدا هر وقت بحث کرن کو PKK دناوا روشاوه کردستان دا اجندای خو بکارتینه برای پیاده هر وقت بحث کرنجی کو PKK بیوندینه دنها دیم بهس دیگل دا صلات بشار الاسد ده ام دوان پرسا بشوی که گشتی دیگل برس مراد قاریلان سروک کنسر ریوبر یا کما جواگین کردستان کجک بپرسین کاک مراد سپاس بو درفته ام سپاس کن و حیاور هاتن ام زور سپاس پرسما که اف روشانها کرد دا درباز بن به تایبتی لباکور کردستانه گلو اینجا تخمین دکم تایبتی دنها دا زندان دا بودم پیتری پینجی روزانه شخصت کرد گره و برچیبونه دانه جوان دمرن جوان روشان پر خرابه هیانا نجوا کنه دولتی هات کدن گونه کو حکومت ترکیه هیچ برسوه که جدینیه گلو این وچا د شوپینن اینها بگشتی ام سال 2012 جبو توایی گلی کرد و حتی جبو گلی هرم و رجلاتی نوین وک سالکی گرینگ دبینن و ام دبین پیشوچونی دهندر و ساله دا و سال دوه را پیشوچونی تیده چه ببین و قدر گلی ما و قدر هرمه زلال بکیه جبونا وجی دوا قناغه دا پیشوچونی دبن براسی جی زور گرینگن نها به تایبت دوی دمی دا devleta Türkiye peşengtiya hükümeta AKP da li ser tekoşina azadiya Kürdistan de irişekî de ye. Va iriş ne irişekî ulu normale şevazekî avarteye li hemberî tevgera me şerekî giştî ilan kiriye. Ev helwestê AKP peywendiyê xwe bi pêşveçûnê li herêma Rojhilatê Navîn da heye.
Yani وەکی تێزانبوون işte wecî destpêkê de got di sala bihurî da pêşveçûnê li Tunis û Misrê dest pê kirî bi xwe re vê herêmê bi temamî biguherîne û bêguman di herêmê da piştî vê vê dîzaynekî nû çêbê û guman heye ku gelê Kurd jî di va dîzayna nû da ciyakî xwe bigire, stûtatiyakî qazinc ke. Çünkü heya niha dîzaynê berî vê di herêmê de çêbî gelê Kurd çi îstîfade jê nekiriye, berûva jî hatiye înkar-kirine. Lê niha tevgera azadiya Kurd li hemû beşê Kurdistan di astekî de, li Başûrê Kurdistan destkeft heye, hikûmeta federal heye. Ji bo navê ew dibêjin ku yani ne dûre Kurd di va dîzayna nû da cî bigirin. İşte AKP stratejî xwe ev e. Kurd di dîzayna nû a rojhilatê navîn da statû negirin. Ji bo vayekê berê navber me û devletê Tirkiyeyê de peywendî hebû. Li Oslo hebû û li Îmralê bi serok apora hebû. û hinek jî nermayak hebû. Belê mamosta em paşê diçîne ser vê pirsê ez swê dipirsim. Di niha da ev guhartinên rojhilata navîn çê dibe Tirkiye an ku hikûmeta Tirkiye bi serokatiya AKP dixwaze bandoriya xwe hebe, dixwaze ecendaya xwe bisepîne bi taybetî li Sûriya li gelek deverên din. Gelo pêwîst e Kurd di vî çarçovî jî de wekî te gotî Kurd wekû netewe li her çar parçeyên Kurdistanê li ser piyane. Kurd xebadê dike, dikeve zîndana, zîndanê jî her qebûl nake girevê digire. Lê serkirdayetiya her çar parçeyên Kurdistanê ya Kurdan di niha da xwedî çi strateji ji bo ku bikarbin weraqê wan yê zextê hebe eger AKP ji ber ku herkes dizane AKP naxwaze Kurdan çi mafekê wê statoyekê wê bingehîn hebe. Pêwîst e Kurd çi bikin ji bo ku ew di vê dîzaynê de armanca xwe hebe. Tamam. Ji bo ku Kurd çi bike ez vê îza bikim dibe ku kerem bike ez berê stratejiyê AKP hinekî çend pirsê din bînim ziman AKP di vî demî da hewldonê xwe gîştî ji bo ku Kurd di derfetê pêş dikevin da îstîfade neke. Ji bona vê işte ew pêvajo diyalog sekinan. û li ser me êriş dest pê kir û li ser siyasetmedarê Kurd cardîn wek siyasî qirkirin pêşxist. Yani armancê xwe çi ye? Armancê xwe ku di Bakurê Kurdistan da di hereketa azadî da lewazî çêke kes nikome serê xwe rakê. Heman demî li ser Başûr jî dem bi dem êrişê xwe hewayî hene û dixwaze li ser Başûr jî hem siyaseta Başûr hem jî gerîlayê saha Başûr da dibin kontrolekê bi vî hewayî. Dibîne ki mesela li Rojavayê Kurdistan li pêşveçûnê di Sûriyê da dibin gumanekî li wir mesela derfet nebistînin belkî mafekî nasname bigirin ji bo ku van nebe dixwaze di midaxala Sûriyê da jî li pêş be li ser wî jî di êrişekê de. Yani AKP dibe ku em Kurd gî bizanibin di vî demê niha da li ser Kurd êrişekê de ye û stratejî wî ku Kurd lewaz bike, Kurd nikombe ji va pêşveçûnê nû îstîfade bike. Niha ez dibê li hemberî vê em lazim çi bikin? Te ev pirsî. Ez dibêm li hemberî vê berîgî lazim em dijmin başnas bikin. Yani ez nerim ku hinek Kurd hîn jî AKP hîvî xwe hene. Ya AKP biryar girtiye ji bo ku em di herêmê da nebin xwedan statû. AKP pirskirêkê Kurd wek pirskirêkekî netewî nabîne. Pirskirêkekî navxwayî demokratîk dibîne. AKP dibêje ki işte em ê demokrasî pêşxînin ve pirskirêkê Kurd jî çareser bibe. Yani bi vî hawî nêz dibe ve bi şêwazên pir gedar nêz dibe ya. Yani ne wekî berê ye. Dibêje ku tiştê Kemalîstan nikamû pêk vaniye ez ê pêk bînim. Çünkü dibe Kemalîstan dûz nêz bûn, şêwazê wan tune bû, taktîk nemeşandin. Lê ez niha hîn xurtim, hîn jîrim. Ez ji kevneşopiya Osmanlî îstîfade dikim. Ez ê hîn hem dîndarî bikarbînim,
هم آبوری بکار بینم هم سیاست بکار بینم و هم جی چکداری بکار بینم و از به آرمانجه گیم آرمانجه خواهد چیه؟ ترکیه مزم بکه نتوه کرد به ستاتو بندست بله لهمبر اوان همی هولدان AKP جهمی آراستان بو بستاتو کرن و سیطره کردن لسر کردان لباکوری کردستانی گلو هین وکو تفگر آزادیا باکوری کردستانی وکو PKK هون ستاتوی استراتیجی و بیوه الترناتیوی و چیه جبوکو هین نهلن ترکیه به وی اوایی باندوری خال لسر باکوری کردستانی بکه وکو تو دبیجی اره برگه ادبیجم لازمه ام لهمبری و سیاست AKP کو د هیرو دمشینه دا کرد جواکا کرد و سیاست کرد هم هشیار به هم جی هلوسته کی نتوی پیشخینه اویا پیوسته یعنی چون سیاستی وان تنه نجبو باکوره جبو همه کردستانه هر کسی که به شوازه کی خوازه مجول بکه اما دمایی که دا بچه انجام یکی نها يعني الباش كردستان ديترجي سياسة كرد دبل همبر و كريارين داغر كريا تركيا هشيار به ام بخجي لسر ما إرشكيا لسر ما ظلمكيا ام و ظلمه را دبين ادي بس ام نقادي تعامل بكن نا 7000 سياسات مداري كرد به سوجو به بلا يعني انسان هانا نکو دستاویتی چکن نکو خباتی وشرتی کرنه نه انسان خباتی آسایی خباتی یاسایی کرنه انسان ام بجن مثلا سروک شاردارن پارلمانترن ام بجن اندام مجلس باجارانن انسان می کو یعنی جواکی da ten nas kirin akademisyenin ام بجن پارازگرن ام بجن işte kesin ku civaka kurta vak meji dikane rolleki peşemti bilize na evana gi girtine 7000 kes aveti zindane be suç be bela ve be ifade vay emlika تعمل تو دبیجی آدین لسر جنین کرد ایرشیده لسر جوانین کرد ایرشیده جوانین کرد دگره امنها نکان الورگی همه توش ببیجن یعنی تعجیز و تجاوز را بگیر هر هوایی ظلمت که کی جبونا کسایتی خواه بشکه جبونا که کرد لواز ببه دهاتیا کرد ام بیجن بمکوه جبونا و هر تشتیک ماشینه بله تو دبیجی جبوان همه اویدیت کردن خبات کردان یا سویل و تو دبیجی کو بشوی کی یاسایی او خبات دیکن خبات خویا سویل با کرد دیکن لجاری ترکیه و دینه گرتن و کو تو دبیجی 7000 کس هیان هاد زندان دادن کو هیچ کی وانا بو اوجی بن اپراسیون سیاسی د بن ناو دوزا کجه کی بگوان هات نگرتن و کو تو دبیجی ایدی بس مادام ایدی بس ای بدیل چیه خباتا به چیه و کو جبو کو وان همو پلانا پوج بکن ارینها لهمبر ما شرکی گشتی زاتن اعلان کریه اردوغان بخواد بیجه işte ame lehemberi PKK keceki şer bikin le lehemberi iş yani haliyen ve ku dirici aved bejin bi Türkiye'de uzantıları yani behne Kürtçe gibi ame diyalog çekin evya mesele diyalog dereva bir kere yani böyle hemet işte diyalog dereva çima çünkü şer ilan kiriye de nav şer da haliye ki Kürdi dira diyalog ne mümküne yani. Derfeti ve radike, derfeti diyalog radike. İlhember meşer ilan kiri, ama ilhember vi şerri çibkin, ama berxabidin. Yani hem ve geleme vaki ku Nevruz'ya da jiraber bu ve civaki berxabide, siyasi berxabide yani. O geleme çalaki ku Nevruz'ya vir ve raber kiri, aşkara kir ku ev qasa siyasetmedar و qasa peşeng hat girtin le jê bandor nebiye û geleme hînzê de xurte û hînzê de li derdorê PKK û li derdorê serok apû civiyaye ye. Vaya ispat bû. Yek ve em ê tekoşînê siyasî û civakî û rexistinî hîn xurt bikin. Du li hember êrişî wî leşkerî jî em ê bi şêwazê leşkerî berxwe bidin, bersivê pêwîst bidin. Yani em dibêjin ku ev dema demê berxwedanê ye. لهمبری ظلم AKP faşizma AKP başka rel peşmen ne hiçtin. Zaten aşkare dibece ki eski wan tune bikime. Em her halde ne evin ku em xwe tunebûnê re vekin em jî wek gelê Kurd wek tevgera azadî bi her şêwazî em ê berxwe bidin. Eger ku em va êrişên AKP nû ku tevger dike bişkeynin wî çaxê mümkün mecbûr me cardîn were serê diyaloge. Em dixwazin meselê Kurd
به شوازین آشتیانه چاره سر بکن ام و اعلان دکن ام دخوازن به دیالوگ چاره سر بکن لی آنجا AKP دیالوگ سکنان و ایرش بخواد دست بکرن یعنی جبونا که جاردین ام وگرن سر دیالوگ و ری سیاسی دبه که ام رابر AKP کن که او به شوازه لشکری نکنه بچه انجامه او به شوازه لشکری بنکوه او نکنه گریلای آزادی کردستان خلاص بکه نکنه بگیجه انجامه هیا ام و رابر دولت ترکیه نکن ور خویای که دولت ترکیه جاردین نه سرماسه بله زور جار بس دیالوگ دیتا کرن دیالوگ ل اصلو ل امرالی از بارم دست بکره با دولت ترکیه کوته دا گلی جاران هاکان فیدان شهرمندی میتا ترکیه جی برهف بو گلو بو وان دیالوگین راست د نوا پکه و د نوا دولت ترکیه د تو انجامه نبو هر جوات چه بو هناك انجام در دکته دولت ترکیه دگو تمام امیوان پیک بینه مد حال خواهد تشتیل مکتی ما پیک هانی اما دولت ترکیه یک خالی وجی پیک نهانی یعنی ور لیهات کو من وقت تشتیل از ببیجم دور دا نوارو کی ویدا جاردین ذهنیتی دولت ترکیه و حکومت AKP آشکره دبی بدفکی دبی اری به پراتیک دا دجیان دا دیس آخواد کی tam 3 سالان امولو مجول کردن her cevat çed bu naha onal gelmene cibor rumete em navaşin belgi her civate li cemiye navber me u devleti Türkiye'de çebi me ittifak kiriye ku em çi bikin me goti em hayat şaşman em ev bikin ve PKK vi bike ve devlet Türkiye vi bike devlet Türkiye jivana yek tane nekiri tek yek bile nekiriye yani ba akfandın dibi fakat kiryar nine dumayı ki edi me çava got seruketiya me go velo nave tiştê ku me hewceyê em nîqaş bikin me hemin nîqaş kir edi dibe ki yani muzakere bibe û gav biavêtin ji bo wê serok apo di zindanê da protokol amade kir çünkü ev hevdîtinê me hem li İmralê dibû hem li Oslo dibûn heman heyet diçû İmralê ji İmralê dihat Oslo bolo Aste vî şandî çi bû yani ev şandê Tirkiye ku danûsandin li ser çi aste em bi navê devletê bejdarbûyê tekî bûn gelo aya ji qiyadiyên esasiyên Tirkiye ne hewce ez gî bibêjim ama li astî temsîla devleta Tirkiye ji ber ku Tirkiye hemû elan kirine ka çi kiriye çi nekiriye van gotu bêjewan ne hewce bir ew elan bikin ji ber ku di navberê da saziyekî navnetewî ce bû me jî soz da wan jî soz da ku em ê veşirtî bimeşîne heya ku bigêje encamê em ê encamê îlan bikin fakat di navber sîstema Tirkiyeyê de ez bawerim nakokî hebû ji wan hinekan ev tişt aşkere kir me aşkere nekir va jî xwastin istî mekin bêjim gotin PKK aşkere kir ama ez bawer dikim ew kesên saziyên di navberê da jî baş dizanin ki haliyên ku ev peywendîna aşkere kirî ne min dewleta Tirkiye ji bo wê ez wan mijarê da pir tiştekî naxwazim bêjim fakat vî bê yani me ji bo dî em encamê yên seroketiya me protokol welo Kurd nivîsan pêşkeş kir heyetê lê niherî heyetê got ki meqûl e got lê bes dibe em vana rakin serok wezîr biryarê bigire ê serok wezîr jî biryar girt biryara çi girt biryara şer girt red kir kabul nekir yani vatê çi vatê ve serok wezîr şer me ra bike ku me biqedînê zaten em qedanin mesela Kurd gorî xwe hel dike gorî xwe çareser dike lê ku me neqedîne ew çaxê mümkün e cardîn qebûl bike ku diyalog cê mayî da berdewam Hikûmeta Tirkiye li sala 2009 ez barim heyva 11 li Meclisa Tirkiye projeyeke elan kir Kurd açalime proje vekirina demokratîk û çawatê çareserkirina pirsgirêka Kurd li Tirkiye û Beşîr Atalayê wezîrê Honduriyê wî demê kire serpêşkerê vî projeyê gelo navaroka vî projeyê bûn hata praktîzekin sebeb kî bû ku ev proje AKP ku li parlemanî pêşkeş kiro tûşî rastî gelek rexnên MHP û CHPên tund cihat bu ev proje negeşte armancên xwe ev proje ji ber ku projeyekî hundirî xwe vala bû tiştek tê de tune bû niha ev proje ser 3 sal derwasîne halê kes nizane ku çi bû
Yani raya geçti Türkiye'de kesi film nekir. به نواروک بو بس Ben navarok bu akfandın. Aynı AKP tel başuri Kürdistan jivolo da akfe ama kiryare da iyi xalike. Yani ev peşi vekirna demokratik mefhum nekir çiye. Naha dibêjin TRT 6 ve bu. TRT 6 beri ve bu. TRT 6 bu Kürt dikkat bike. Hene Kürt teslim bigire vekir. Yani ji bo şerri psikolojik vekir. Ji bo şerri taybet vekir. Ne vek mafek da Kürdan. Tamam belki mafeke ama mecbur ma işte tişeki ulu vekir ji bo ku Kürdan dibeş bike. Yani henek tişti ulu kiri ku heneci ji bo henek Kürt ikna bike bu hali xwaqe. Ew dixwaze Kürdan dibeş bike. Kürdin bi devletê ra sistema devletê kabul kirî û bi halî xwe bi vî hawî jî Kurdên ku azadî xwaz jî wana jî tasfiye bike. Konsept var. هر سرپرسا کردان لباکوری کردستان ام دنها دسکنین دنها دا تبع حسکرین کو AKP حکومت ترکیه خودی پروژه کی نویا بوچات کی چاره سر کردن پرزگیری کا کردان و کو هند سیاست مدار روزنامه‌وانی نیزی AKP بو مدین ترکیه را گاندی دنا و وی پروژه دهات یا کو PKK او اوجلان در وی پیواژه تنشتن هر وها بدپ به شرط که به مخاطب دگرن کو پیوندین خو دیگل PKK و KCK قود بکه و هر وها دیویژن دی رول بده پارتیا دموکرات کردستان به تایبتی بارزانی کو دوی پیواژه رول خو بلیزه گلو اگر اف شوازه و از بارم بریا چند کجک صلاح الدین دمیرتاش افسروکی گشتی بدپ او یک راد کر کو تو کس کو او دبیجه تو کس نکاره دناوا وان آلیاندا تبلیغاتی درست که جبر کو او دبیجه چند اکتورا گن سرکی نه باکور کردستان بدپ PKK و İmralı eve به هفره گریدن eve دکارن راوشی چاره سر بکن و لوان نزیکان جوینی چروان بارزانی سردانا ولات ترکیه بکه هون و استراتیجی نوی AKP چا دشوپینن Naha ev mijareki zor giring û zor hesas jî. Berîgî dê merove bêje zaten di axfandinên destpêkê de dibêjin ku em dikin PKK û İmralê derva bikin û tasfiye bikin. Yani divê em di ciwan şiddet bikar bînin. اینها اگر که شدت به کارهانی بنگهی دیالوگ زیاده نامینه یعنی پکی و بدفع چه دیالوگ چکیه سر چه اساسی دیالوگ چکیه بدفع دست و چک نینه چک دست پکی که ده یعنی ویا تاکتیکه که AKP دخوازه ما بشر تصفیه بکی زربل مخی فقط جبو رای گشتی به تایبت جبونا امریکا جبو اروپا و جبو کردان هنک کرد یعنی نبیجن تنه دیسا وکن سال نودی تب شدت خوازی به چه انجامه نبیجه از هنک کرد راجی دیالوگه وکن زمین دیالوگه شخوا نامینه یعنی اساسی خواه وای یا اساسی خواه سر شر بگیره شر رو سرگرتی بمشینه وای و آدیجی ناکوکی نوبر PKK و بده پیدا چکه ناکوکی نوبر PKK و بده پیدا چکه یعنی ام بیجن حکومت حرم کردستان دا چکه به کرتایی ام بیجن بایا لیسکه که دبه کو چه کرد نکبن ولیسکی هیوی مهیه کو و کس نکوی کیه بدپه حیانها آشکره که رای خواه کو ولیسکی نکوی کی یعنی رای خواه آشکره کر اما برادرین باشور پدکه تمثیلجی وان دوا در حقیقه من نبیستی حیانها تشتك نهان زمانه اد بيجن دبيكو سروكي هرم كردستان يعني واليسكي دبيكو ببيني و كسك رنديكو AKP لیستوکه کولو بلیزه یعنی هیوی ماهیه کو همه حالین کرد لهمبر و تاکتیکی AKP زوا خدان هلوست به اگر کولو نبه هیوی بدنی بدأ وكو رياضارين دبيجن او تبلي نابا في استراتيجية نويا AKP او حكومة تركيا نابا
لی اگر بارزانی و پارتیا دموکراتا کردستان اف استراتیجی قبول کرد و دنوا وی استراتیجی دا جهگر و هولدان نان هبون گلو اینچا قبول دیکن او دکارن دشان نان ده های پرزگریکا کرد لباکور کردستان بی پکک بی بدپ بی امرالی چاره سر بکه نها بی پکک بی امرالی مسئله چاره سر کنه اف 30 ساله روجاوی ترکیه ده zaten şer servi esasıydı be. Yani voyajı ne mümkün. Ez dibêjim haliyên Kurd hêvî dikim ku kes nekeve va yani wek xefk ez vê re dibêm xefk bi vê re nebe wesîle û ez texmîn jî nakim yani em bêjin wilo kes divê keve çünkü va tişekî aşkere yani esasen şer e dixwaze şerrî ku dimeşînê mesela ser bigire niha vê bi taybet em bêjin ji bo raya giştî yani ez mesela Kurd dixwazim bi diyalog çareser bikim fakat ez ê bi kê re bikim ez ê bi xwe bibijêrime dibe ki ew jî ew durust bin yani dibe ku BDP durust bê ez ê bi BDP re rûnime BDP jî aşkere kir got ku ew durust bin em ê wan re rûnine yani mesela esasen lîske mesela dixwazin şer niha bimeşîne AKP biryar dayiye biryarê xwe me bi şer lewaz bike xetê xwe li ser me ferz bike heta ku bi vî hawî bikanibe li îmralê li ser serok apo zext bike ku serok apo tenazil bike ji wan yani vî ez bibêjim şerî navber me de wek şerekî îrade ye ew dixwaze îrada gelê Kurd bişkeyne ji bo we jî ez dibêjim lazim e di serî da Birêz Barzanî bi vê re nebe wesîle va xusûsiyê da çünkü lîsk hene û hêviyê me heye ku kesek jî nebe wesîle بله و هل سر اوت دبیجی کو AKP شرط ماشینه و مادام شرط ماشینه اپراسیون جی بردامن اپراسیون ارتشا ترکیه لدیجی گریلاین پکه که گلو هونجی که حالویسته و چبه خبر هف کردن و چبه به تایبتی دنهادا کو روش برف وی اراسید چه بله پشتی و نابره تماشاوان نجا برسوا من دجالیه برئیس مراد قرایلان سروک کنسیا ریبر یا کوما جواکن کردستان کجک تگل مبن